ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kabalang Presbyterian Nong harangkat ke Nong Presbyteri hak arpoi trek urempang arajar pusau. Kilapin pau kajing pediang sengob hai ki pat reunget kajing seng samla KGP Sinot Sepngi. Kaba arpu keban salong hak Kabalang Presbyterian Nong kabaha bapok ke Nong Presbyteri keban sedang nuk arpu lai trek haduk arpu santrek urempang arajar pusau. Upaste in charge Kabalang Presbyterian Nong Upaste JB Marngar ubadai hak kejuk Kapol Executive Secretary ke Nong Presbyteri. Ulapin pau kajing sengo kemen ban yoi kajing shit rehem kirim peying kristan hak kabapin kre kajing seng sinat. Kabadai ru hak asnam Kabalang Presbyterian Nong kat kenjok shispa lai puprasnam. Bat hak kejuk Kapol kenam kajing seng kalong kabayat bed bat isyong kun. Upastor Marngar ula kerpa di pat ba balik YouTubers bakim day bandring video hak Kapol long jing seng kamtam hak Kapol badan kijing roi kuaya batang ki media bat ki Kabalang kelapin baik kerpang kila ban le ek kamram ke jongki. Moderator ke Nong Presbyteri Pastor Irmai ulayat ho bagi pat irungai ki bertemu berwan syaka jing seng sinat shenong kim day ban kuslai ke jing daheng kali kumbala bena kubor hang ni hang tai. Ulay tu wala pinbiang kaduk lai tali ki surok ban poi shenong na kebenta ka ni kajing seng sinat samla. Shushu ula pintip bagi bawan na West Khasi Hills but na South West Khasi Hills kin thop yaki bana kathan kinshi but lau bertun kinya ling ba ka surok na kinshi shamiriao ban poi shenong kat ba ki bana East Khasi Hills kinya na Maira ling ba ka maunai ban poi sha ka jakalong jing seng but ki bawan na Ribhoi district bana ki benta basharum ke Eastern West Khasi Hills kinya na Nong Klau ling ba ka kinrod ban poi shenong Hidap tak kejung faham musib ban pediam yang menjadi say. Di sisa hak kejiyat nanti ban konkret yang menjadi say. Kalian kejunga store in charge ini yang kejiyat terelang jongki prabngai kinong surai kilkot kunti balang. Bat baru hak kejiyat nem kebangila konkret yang kejiyat musik semula bisnis say. Nah ini sisa yang kejiyat faham musib hakim prabngai jongki balang. Di kepuar kaya nimlak bersentuh bahkan di seng kala koi mentah biar bakun kepalang menyok penken tinggal syukur lu melihat tu kendiat kebede berkepalang kejungi mentah kepalang kejungi min sadap sispa like krasnep kepalang kejungi binti keban nadu kebangi layo keban seng ya kepalang atau kepalang kejungi di kata kedai kebanikrom di kebapan kay kabang ngamot bang kabay berkali kaji seng na kalian berjumpa pun kepalang kerpang na kabanta kinong wan sekali kaji seng nadu ki nongkit kam kilkot ki delegates bat baro kiba day banwan akan kaji seng nadu ka apply teri nadu ka pusat teri kaba pinhap peniadon po kabalang kajungi tinga syukwa peniatu kendian hakabay day pat kanika jinglong kanika jaka hakanika snong hang ni hanong kajaka hani snong nong kalau snong kapa kamtam hagini ki portelang mo dai kajaka ba kam kriat di hadu kini ki benai ki bamentaru kanika jing kriat kadang donhi di ngasukwa ban kerpan na keleng ka balang kumban yatu beki nongwan sikan ki jiseng ban ni dai ban ka kre mo beki jang ki wan o cisha nak dan juga balang rugi ki prabni kin penkre ya ki jinglon kam dan ki milkit stin dai na cukup mar bakalong ka kriat yo masih ginamla mo kun pinongwan jiseng kinamla pandam di bangsan ani bangi lapan pembiang na kalian juga ka balang
Ti kata ka di ka ba bat ka balai ka long ba ka bangakwa ban kren ni ha ka budai bat kenika ginseng mo ka ginseng sinot mitip habala don ka ginseng sinot ka ginseng ka dei ka ba ki babun brio da kilap ki ban poi si ka ginseng ti ngasukwa ban ong na kaliang jungi kum ka balang haba ni wan si ka ni ginseng kerpang mo na ka banta ki prabangit nila manon mo ki babun hal ki sikriblay ka long khantam ka ba kongsan tru ni i ki sikriblay ki don ki wai koya namar haba don ka ni ki wai koya ki babun ki prabangit ki ju ring ya ki video ki jongki ti nakaliang jong ka balang ni suka bani tu ni nila panbek ya ki nong ring video bat ngek ba kanum penwit tham ya ka jing sikriblay khantam ha ka si sondi dengan kerpat lu ya ki prabanget ki bawan ki ji seng pa kin ya puram lang ya ki ka bakum ka balang ni ya tu upang mo ha ka ni ka po ti ka basah ni kalong ba ngakwa ban ya tu khandiat kalong ba ha ka ji seng samla business set ni ni ba ki babun ni ki ji seng sinot ki de ki ji seng ki ba khapnya mo ni la man ong nomor ka jimbun ki kali ka jimbun ki briu kan don be ka jimblok yang sukat pat ya ki parabangit na ka diang ka jungi kum ka balang ni lapan kre ban ngimdei ban artatien ngimdei ban septing baya kata ka jimblok nomor na ka jong ka balang ni lapan kre ya ki jaga yang kali ki ba bit ki ba biang hi na kaliang jong kini ki police department na du i additional SP ru ilawan ringkat ka tim jungi bat ila ai ya kata kujing pensai han kum kabalang baki bet kerja ngengek lupa di store mai in sa pensai hi ha kabede bakadika traffic di kabakat lu kalong ba nak le kabalang ni sikwa ban pensai pi ki prabangek ki bawan sekali kecil seng kalong ba kamtam ha kasi sondi kabangi kum kabalang in penlong i kecil seng pai ba kan long kampaji na kasno kam da jengai ye bas 10 minit ye ngin ye kejat ki yang sukapat ya ki prabangit ada kiwan sekali ki seng kalau memarbang kalau ki kenjalu yang sukapat pakin dara ya ki chen siang ki joki kenang ba haba ki syong kan long popit ke obiang nak ta joki ti kini kendiat nak kalian ke joki kum kabalang ni ya tu ya ki prabangit ya ki pakin sawan syakan ki seng semua business set ni hakan ke balang ke joki hani hanong ingat lo bling mereka ya kan ki cukup kre ke joki kum kabalang tidak kalian jong ka jesek sama presbytery ringkat bat ka balang kibar kowei ngi lapan kre ba kajing priang ya kinokit kam ki dekat ki delegates ki bawan sing jeseng ha ka singit dia kan long bai ha lao jong kayim mani de ki lapan kre ka parking na kam ta jongki ha ka bai dei bat ki nokit kam ki dekat delegates ka ba kum ki nokit kam ki dekat delegates ngi lawan bu kali hang ta hajan jong ka yim mani kabaar nang ta kalong ba kum ke balang barangkat ke presbytery hadin ka jing UI ke jungi ya ki jing dheng kali ba ki sinat ki ba la deb ngadan ka jing sukya khamtam ya ki kubor ki ba lami ba ka sinong nongum ka don ka surok ka barit ban poi saka bat kunta ka dheng kali kan long ka bajur tina kalian jong ka jeseng samla presbytery kat balang nilai tristem ha ban penyo ya kalit kawan kaba suk bat kaba ngila ban om kabala ban poi syaduk ke jakalong jeseng banyu ban skriblay kumki bangai tinglang gejing penbet kum ke jeseng samla presbytery ke balang dekat ke police department ak bidai bat ki parking dan pembakat kendai teli di parking iba ngila penbet tabak hinayo penpriang kali ke jumpi nang ta kabaar nang ta hawi dei bat ka lek kawan kalong ba ringkat ke police department ngila penbet ba itu kibawan naki thang southwest kasihil ke west kasihil bat nadu kisnong kinsi kinya ya kasurok na meriau ana kinsi sa meriau na meriau sa nongum kaba ka jingja jungan ka surok kalong tang kumba katra kilometer nang tinalat kinsi siya nong
Kandon kumba 4 kilometer. Baka dia ke surok roh. Tang kediat isurok kandau ibangi dah siok siang mungkin itai dong tak kumba 10 kilometer tam. Di niat nanti di bawah ni jeseng senongum. Di bawah ni ka west ke sihil, baka south west ke sihil. Dan kat tu kat ni kisah na east ban hap kita han lau bertun satai sawai. Itu kinwan baik naka surok bat nakin si Samariau senongum. Tinakam ta kibuan naka east ke sihil. Ila penbaik. Makin rung limbah Kamairang. Bat Namairang siya nung kanon kumba 40 kilometer. Kadi ke Surokorong. Di kita kibanuan na kiis kasil kiya limbah Kamairang. Inuan siya maunay kabangisyo yung kasil rangba kung sudep. Bat na maunay siya nung kabanga omunay kinon kumba 40 kilometer. Tinakamta kibadan sakit he ki tan east and west kasil jungi kibakam sarum. Dekat kategori Bohai district. Tinggal penbaik tingkat polis department bah kini marki usuk Samairang ndai bikin ya nanong klau kin bi syakin road bana kin road kin poi syanong aka baka jingjai kan long kubak life kilometer tam aku ini poi ban nadu na nang tinalak nong klau syadu sya nong kenang ba kan pensuk na baju pi tikibuan skill na kalenti nong klau nang baka Ribhoi district Keladan ki parking na kamta jong fish kabang lapan baik kablong kham harum ke snong kaban jingai na ka jekalong jeseng bas 4 minit punya kejat na kamta ki buan na ka south west bat ka west ka sil keladan sya katai ka than sya nganong pihak ya lembah Kamariau kaban jingai ka jekalong jeseng bat ka jeka parking ka jong pi kanlong kumba khasan minit lani 4 minit te ki buan na ka east ka sil tikin penyang kali sikini jan-jan snong keladan ki parking jong pi Bak kita harus song kembali 10 minit ke jingya kejat nak kita ke parking kami dia buat ke ski belai. Tinggi sudah buat orang kumne, kisrok senang kendong jingi kilong ibarit. Tinggi si kerpat ia pi, banum keno ke jingya bas ngosi. Bapin daya sumar kilong dia kilong pi banum penhir palik kali. Bapin buat bej berhenti ia kijing petha jong ki trafik volunteer jungi dekat trafik polis department ke Bengidon. Padahal kejuk ke puan. Nomor ba kilong ki surok ki barit minum ya uberti lani minum ya ngimilik ban ya la ka jong sutu ndai ini abut be tik kat kum ka jinglong jong kelti ma kelti karit kalong kelanju ya lada kenapa nomor ra ikenu ka jingjia ka baskusi ya dek sngi bat ha ka juga puan ngalam ong ba kini ki bawan sakani ka jeseng ling ba kini surok ki ba ngi gila batai kindon ki volunteer kelti pengkat ki jing kedau ti kaba kan persuk ipi ba pin poi sakni ke jeka hoi kalong ka patmai bang batai kumtai kita kelti ya ndai kan persuk ipi mangladon lupa ki volunteer lan lupa ki jing kedau nak kamta ban pin poi ipi sakate ke jeka long jing seng ti nakaliang juga palang ni smukhya sebut nak kamta kajing theng kali kabang yok mat ndai ngilai le sistem kat bala bah kan long ka bebek ke berti bat ka bebek berti de kenang ba kan pensuk ipi ngi ong ipi bala da pi kham ya be ya kapur kan long ka bakam persuk ini kum ki volunteer ak be dei ban pe ya kini ka jing theng kali Iskum ha menyeli stom menyabi ikupor manta kamta kikar pas ngeladan kebalang ngilai nak ta kikat tu kat ni pat ngi nak kebalang kenang bang ngin penduna jin kali wat i kikar pas ngi penduna ni ai tak ngi gitu kiba kamdon kap bede berkata jeseng tinggal pun kiri lu nak trafik komiti jungi kebalang nakaliang police department kila ai southly ki motorbike bat nakaliang jungi kabalang la pun southly ki motorbike ki ban yarap yapi kum ki bon sini jeseng hak bede kijing ki SMP kenduk ki kenduk ki SMP ni pi jingi la pun kini kinong ki jing yarap nak ta jumpi bat ban pet nak ta kalet kawan sup nak ta jumpi ti kita kilong ki jing hubor nak ta jumpi Hamtam ki bede bat ke penwan jeseng ni para bi ni penwan jeseng
Kejaseng KJP jaseng sama KJP sunat ka ba apo ato bumilang hindi ka balang presterian hanungkung pingiduay mo blain kurfu yapi prabi it mapet kini ka channel bah ka ba pilyo i kajing tip pemide kini ka jingiseng pada kaju por ngidon kajing mi lenti bah ngini kendu rekat hakati kesngi banyo punya sekrilang pada belikum ki prabu i hapok lah kaju kasinot bat kumjuru nak kiwe kasinot ki marjan ibe punya sim talang bat ngitu blain kurfu yapi nak tak buram kajung play. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.